thir tu te chibele vek ule Sushant Singh Rajput boral na chungchanga AIMS medical team lamten an report thelua mani intilhum ti in CBI te kota an hlan to thu news kaltlangin kan hreta a ama leina tu le mani intilhum mai tura ringlo te tan chuan phutzok na tham ani reng ani AIMS forensic team lamten mani intilhum ani tia CBI te report an hlan to hnuwa po ama chantu le ama ngaina tu te chuan an bei seina chu thamral tir mai phal lovin social media kaltlangin theito pin an la au zela chuti mek lain AIMS lamin an reporta soisel tur a om an shat lo thule adik thu an lo soi ve mek bok ani ama iro chu kan video masalama kan ron tarlan to angkhan forensic team leader Dr. Sudhir Gupta le Republic media reporter Prakash Singh te in biakna antar langle ta thut sia Republic media lamte po hi diknia an shata chuan an puber editor in chief ni bok Arnab Goswami hovin an puang chuak zel mai bok si kan video masalama khan kan ron soito tho awangin chipchiar takin soito lo mai ila Republic media te thuron puan chwa chuan Sushant Singh Rajput mangai tu te thinlung mu to hnu chu ron kai tho thar le in beisena ommang to lo chu beisena aron thlen thar le ani Sushant Singh Rajput hian ama le ama a intilhum nge mi kutwara thi nge ani he a thihna hi ruaman lok na ani nge AIMS forensic team leader Dr. Sudhir Gupta in crime scene an nei mumal lo awanga report siam a har sadon thu news reporter te hnena a soilaya CBI te kuta mani intilhum ani ti in report an hlan le theisi hi ngai tuana article thui viau mai bok ani Sushant Singh Rajput thihna thubuai kal zela rui hlo kaihhnawih an man tak Rhea chakraborty le a unaw pa sowik chakraborty te chu nimin khan kotin an tan hun chung apo sei sak top ni ani a ama iro chu nimin vek khan Mumbai NDPS court chuan Rhea chakraborty le a unaw pa hi an tan hun hi ni som pali chunga tan apo sei sak le a court thutluk na ang chuan October ni somni thleng an tang le ri don ti ani a Rhea chakraborty le a unaw pa hi nimin October ni rukhan NDPS court a hian an inlana Rhea chakraborty le a unaw pa bail dil na hi Mumbai High Court a thelu alo ni to boka ama iro chu court hian September ni somni pakwa khan angai to a an bail dil na hi hun rem chang danga ngai to sak turin adale ta ani kha ama iro chu news 10 khatten an tarlan danin voin October ni sari hian an bail dil na hi courtin angai to sakle a voin October ni sari chomhadar som pakhat vel khan Mumbai High Court chuan Rhea chakraborty bail dil na chu ngai to in bela chhuatir ani thu an ron tar lang ani Mumbai High Court hian Rhea chakraborty hi intiam kamna an zia tir ba ka chengnoi khat choi tirin bela chhuatir anita ani chuti mek lain a unaw pa sowik chakraborty ero a bail dil na hi nol sak ani thu tarlan ani a report in a tarlan zel danin sowik chakraborty le drug supplier te hian inzom na nget tak an nei awanga bail adil na hi nol sak ani tia tarlan ani Rhea chakraborty ba ka hian drugs kaihhnawih thubuaya an man ve tho mi pahni te po bela chhuatir an ni a Rhea chakraborty unaw pa sowik chakraborty le Abdul Basit Parihar te ero chu bail phalna hi an hmu ve tari lo ani Rhea chakraborty in bail hmu rwal hian Dipesh Sawant le Samuel Miranda te po bail phalna an hmu bok nia tarlan ani a rui hlo kaihhnawih thubuaya hian Rhea chakraborty le a unaw pa sowik chakraborty te baka mi som pakwa lai man an ni to ti ABP news hian atar lang bok ani kan tarlan to thin angkhan Rhea chakraborty hian Sushant Singh Rajput unaw nu te pahni Priyanka Singh le Mitu Singh laka Bandra police station a thubuai a thelut ve ani kha Sushant Singh Rajput unaw nu te pahni ba ka hian Dr. Tarun Kumar laka po hian thubuai hi aziak lut ani an pathum hian medical prescription lem siama SSR ta na damdoi lak sak thina apuna ani Rhea chakraborty hian SSR unaw nu Priyanka Singh thuron angin ama SSR kha engma endik na nei lavin medicine prescription asiam tira
he prescription po hi Delhi OPD lamdai ani a heti lai hian Sushant Singh Rajput hi Mumbai a om ani ti in FIR a thelu na hian aziak ni in antar lang he puna ero SSR unaw nu Priyanka Singh hian adik lo thu asoi ve bok he thubuai hi Mumbai police te hian CBI te kota an hlan to a chuti mek lain Sushant Singh Rajput unaw nu te hian Mumbai High Court a kalin he thubuai hi langai to ri lo tura an du thu an thlen nia tarlan ani a tarlan zel danin division bench justice SS Sindele Justice Karnik te chuan nimin khan ngai to ngalin he thubuai ngai to sakhun atan hian October ni som pathum hi an ruat ngeta nia tarlan ani Sushant Singh Rajput boral na chungchanga Ames forensic team 10 CBI a report an pek an thelu nu hian social media lama soi atamin dot thuleng tam takpo a omni in alang Mumbai police ten thu an don danin Sushant Singh Rajput thihna chungchang thubuai kalmeka social media a dot thuleng le mipui ti buai theizonga malakna a omni in an shia a Mumbai police ten ma langalin an shia chhuah theicina singriat aya tamma fake social media a omni in an tarlang Mumbai Police Commissioner Parambir Singh chuan heng fake social media te hi Mumbai police te le Maharashtra sarkar ti mingchhiat tumna ani ti in asoya cyber cell te chu IT act lo chana chhuina thok turin asia tirbok nia tarlan ani Republic Bharatin anron tarlan dan hi han tarlang vele shimshim ila news site danga ero chuan kan la murem chang lova Republic Bharatina atarlan danin Sushant Singh Rajput boral ma chia June ni som pathuma thil thlen dan mutu nia an soi chu CBI ten an kaudon ni in an ron tar langa an tarlan zel danin mita mutu nia an soi hi Rhea chakraborty te then om ni in an soya he mita thil thlen dan mutu hian a chanchin hi soi zaw adu vak lo ni in an soya he thil thlen dan mutu hian Sushant Singh Rajput hian tlaida ruk atanga da ruk le achan ve vela Rhea chakraborty hi an chen na ina awathla ni in asoi ani thu atamin akwal koi ta viau meya June ni som pathuma SSR boral ma chia nia thil thlen dan mita mutu an omlain Sushant Singh Rajput flatmate Siddharth Pithani le Cook Niraj ten June ni som pathuma Sushant Singh Rajput kha pona achwa om an shat lo thu an lo soi ve bok ani kha engber nge dika diklo sha thiam har ta hle meya nu chui tu te chui na hi ngai chang le phot mai ila acha ome kan video ma salama kan tarlan to angkhan Ames forensic report chu CBI te kota hlan ani to a CBI te po in agency sang te report lak khom te zirchiang zelin CBI hian thu chhuah an nei ni in India TV lamte chuan an puanga India TV hian an puan dan chuan CBI lamte po hian ma ni in ti hlum ani ti in thu chhuah an siam ni in an tarlang CBI te report danin investigation ti na a crime scene engma mu ani lo thu an tar langa SSR kha nikhoshiat lo na damdoi emo tur emo pek ani na engma finfiana a om lo thu te Sushant Singh Rajput taksa a rin hlel tur om ang thil dang hliam a om lo thu le Sushant Singh Rajput boral don hian a in chunga midang hanlu na om nu ma a om lo ni in CBI te hian an soi ni in India TV ten an puang ani Sushant Singh Rajput hian kumnga chung khan crore somsari athok chuak ni in tarlan ani a forensic audit an neya alandanin heng asum nei atang hian nuai somnga panga amang ral nia tarlan ani a heng a poisa manna tamber chu spa zinvei wa nan le gift vela amang na sa nia tarlan ani Dainik Bhaskar News Mumbai chuakin atarlan zel danin heng poisa nuai somnga panga man na sanga hian Rhea chakraborty a inrol ve ni in antar langa aba ka hi chuan a inrol ve oma an mu lo thu an tar lang ani mani in tilum ani ti puanto ni ma se CBI lamte hian tha an na thla mai don lawa he thina phena thil om zong hai chwa tumin investigation he an la kalpui mek zel ani
ole tun chum atan chuan Sushant Singh Rajput thihna thubuai chhui zelna le a kaihhnawih kan ron tar lan thei chu khati zong kha ni le phut mai se thir tu te in zawa in ni man nuam mutui mangcha vek ule